Evo idem da vam pokažem ove apartmane koji koštaju $1200 mjesečno. Kao oni su malo bolji. Evo pa da vidimo, da vam pokažem. Ovo to žuto, to su im sandučari za poštu. Tu donese poštar, svaki apartman ima svoj taj poštu i oni njima tu stavljaju to. Malo ćemo ovu da... Kao to su bolji apartmani, a jesu, vidiš, nema da šta fali. Mirno, što je najbitnije, svijet traži da je mirno. Da nema galame, da nema muzike, da nema, šta ja znam, radi po cijeli dan i dođe da kući da se odmori, ne mora od muzike i od svašta nešto. Evo vidite. Baš je mirno, eto. Meni se ovo jes malo poskupo spram oni, ali puno je mirnije. Evo malo tu da prođemo da vidite. Sve isto kuća, sve jedna. To je gazda jedan, vlasnik jedan je. To je njegov, on ima ovdje u ovom svom krugu možda 20-ak ovih zgrada. U jednoj zgradi ima, šta ja znam koliko ima 10-ak ovih apartmana. A ja. A na 2 sprata su. Vidjeli ste stepence ono dole. Ja sad ću malo ovamo. Evo vidite, tu su ove, kako kažem, stepenice. Moramo krenuti ovdje. Znači na 2 sprata su. Sad ću malo dole niže. Da ja okrenem. Idemo dalje. Stop, idemo dole desna. To je sve, kako da kažem, razvučeno. Oni imaju apartman A, B, C, D, šta ja znam. Neka erija. Evo vidite. Ovdje narod baca smeće, vidite, nosi taj vreće. Da vidimo van. Napravimo jedan krug. Ja ovdje nisam bio, ima 2 godine. Napravit ćemo jedan krug. $1200. Eto pa procijenti, ali vrijedi. Eto vidite, stepenice su gore, znači na 2 sprata. Idemo dalje. Evo vidite to što vam govorim, pošta je onda. Sandučari, odnosno. Ljudi uzmaju svoje sanduka, poštu svoju iz ti žuti. Svaki ima broj svoj. Sandučari. Sad ne morate niko otvoriti, imaš ključ i dobiješ ključ, za poštar ima otvori i on zaključa, ti imaš ključ, dođeš, uzmiješ kad treba. I to je to. Ne morate niko otvoriti tvoje sanduče. Evo.
su apartmani, mirno je. Što je sve ovo, pravo je ofis ovdje. Tu kad dođeš, ispuniš aplikaciju, ako nema ako nema prazno, onda moraš čekat. I tako. Nisam ni znao da ima bazen ovdje, pokriven evo tamo. I to puno znači, na primjer, kad imaš bazen, onda je malo skuplje, znaš. Znači ljudi koji žive tu uzmu, odu, mogu se kupat kad god hoće. A ja. To sandučari što ja vam govorim, za poštu. Eto tu, vidite, žuto. Sad sve jedan ima broj svoj i za apartmane dođe, uzme to. A ja. Evo nas u drugoj radnji. Isto ovdje je malo drugčija cijena. Isto dolar. Ovo je General dolar se zove. Dolar za zube, tanjiri plastični, Clorox, ovo je plastika i još $10 sa kapom, ova $16, ova jedna i kapak. Evo te kućine za suđe. Evo opingera. Eto, $3. 3,75. Ovo jedno. 2 komada. Evo ovdje malo hrane, ima ovo neke supe. $5. Ne mogu glasno pričati, ovdje se ne smije snimati, ali ja da snimim vama. Vidiš, ovdje je roba, narod dolazi pa ljudi koji rade ovdje slažu, vidim tamo sokova, nema kak i nema. Energy drink, svakaki i nekaki. Ako volite, pretplatite se, to je bilo to za ovaj video. Vidit ćemo se sljedeći video. Sretno! Eto, to je bilo to za ovaj video, a drugi video će biti nešto drugo i uvijek ćemo snimati nešto drugčije. A ja, da vidite kako je u Americi, eto, to bilo to, pa kad bude bilo preko 50 subscribera, onda more uživo, onda će malo pričat uživo ovako. Ako imate šta napišite, šta voli vidjeti, to, eto, tako to. Aj, budite mi pozdravljeni.